art is a weapon, love is a weapon, so just use it. Mā ngā tai me te reo o ngā tangata whaikaha, kei te whakapau kaha Ruth Jones kia rangona te reo o tōna hapori. To tell the government and educate the public about the fact that the disability funding restrictions for us over the last 2 years has been really detrimental. I whānau Maya Jones me te mate whakatīmohea, he rōpū mate e pāna ki ngā nekehanga me te tū o te tinana. Hei tā Jones, e tino whakawhirinaki ana ngā tāngata pēnei iaia ki ngā kaitautoko mō ngā ārai taumaha, a e whakapono ana ia me wātea ngā pūtea mō ngā mea pēnei te mirimiri me ngā mematanga whareha kinakina mō ngā kaitautoko. We think we've been highly underfunded for a long time. We have to go to our really traditional ways of using our funding, so we can't support our caregivers in the ways that we used to. So caregivers are our whānau, are our mamas who are working really hard to do our day-to-day support. Nō te mai he o te tau 2024, I huri e te kāwanatanga ngā āhuatanga pūtea, a ko tā rātou whakataunga, me whakapau ana ke te pūtea ki ngā mea e pātika ana ki te tangata whaikaha. Kaore āhei te whakamahi mō ngā tautiaki tāngā manawa, mō ngā ratonga whakaora rānei. Prior to March last year, people were pretty much able to use that funding in the best way to get that break. Then the government really tightened that up. That has meant that people haven't been able to use that funding in a way that works for them and their whānau. Nā reira, ka tū tapatahi te hapori whaikaha I Ōtautahi a te ono o tihema ki te poro tū. Nō te mutunga wiki kua hipa, ko maunga rongo Ron te kawa, te kai toi I tautoko I a rātou ki te hanga tohu. A lot of artists can draw a beautiful, perfect tui, but where do you go from there? This is about uplifting other people, it's about human rights, it's about holding on to the rights we have and trying not to lose them. It's about letting the people in charge know that at a grassroots level we still matter and we're still powerful and we're still strong. We want to contribute, we want to, ironically, we want to pay tax, we want to work, we want to study, we want to love and we want to live like everybody else. A te aperira o te tau 2026, ka aukati ngā āhuatanga pūtea o te tau 2024. Ko te manako nui mo te hatarei e tū mai nei, kia rongo te kāwanatanga ki a rātou tono mō ngā mahi ka whai ake. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.